ha o sheba hona jwale o fumana hore jwale ke a metsotsong e leshome le metso e supileng ho leba horeng ena ya leshome le metso mmedi. Ntate Thuso motaung e re ke ko ngolle kwano mona hle ke kopa hore ke se ka ipitsa le butso ke ngwana re le mme ba se ba nketeletse pele ha ke tsebe ke etse jwang kapa ke e kae. Batswadi ba ka ba ne ba nyalane ba ena le ntlo mme wa ka a hlokala ka 2004 ke mme a hlokahala ya ba ntate wa ka o nyala mosadi e mong ka 2008 hona lenyalong leno ntate a gangwa ke sethwathwa ngwanaka o ntate a ile a tshwarwa ke sethwathwa jwale ka bona ngwanena wa mmona hore ngotse ka pele bohloko mona hore ntatae sethwathwa e le mo se le teng monnamoholo a nyala jwale monnamoholo a hlokahala ka 2019 ke le mosantse shweleng se ka pelo sena se shweleng ntate ke bohloko ona jwale ha ona mo ke dulang teng mme ane o re ke ha hae mono ke tsweletsetswang o re ke tswe letsetswang ke tswile ha ke tsebe rena ke etse jwang ya ntate wa ka o ile le yena hang fela ha qeta o nyala ya ba ntate o tshwarwa ke lefu la sethwathwa ke lena la wa kgea momamedi jwale ngwana wa utlwala hore mona o sa le bohloko hore a re hao o tau o ntso bona le wena hore sethwathwa ke se o santsane o fetela Boksburg le Binoni o a nyala jwale mme ke eno hore ka o sa ithoballetse he ntata lona he tswaletsetswa ya metsotso le shome le metso e mehlano hantle hodima hlooho pele hore ya pele ntate a ke tsebe ke tabena ke bua ka yona mehlaena taba ye ke bua ka yona mehlaena ntate wa ka e ebile hona jwale re nakong e mpe ya COVID batho ba tsamaya bathong a ko eme hle o emeng tsi ka taba ya lenyalo emisa hle gore bana ha ba le teng bana ba se hodisa bana ba hao utlwa mathata a hlahang ha o qala o tsamaya o hlokahala emisa motho ana le lena se le sehla ko tsofala o santsana tswela pele a nyala ane se le putswa se bile le hana le ntho se le batla ntho vaslapa le molora e motho a tswele pele a nyala e re le lena se le batla o hlwekiswa ka molora gore ho kenywe ntho monwana ka molomong ka mona o so le monna moholo hlwekiswe ka molora ka molomong ka mo o no batle ho ya lenyalong le Roma kile ai na ke tsebe taba ya bana ba thotlo e etsang jwang ai ntho ya bana ke sono ke utlwile he wena ngwaneso ha ke tsebe ha maemo a le tseno ba neng tatao o na nyalane le mme enwa ha ke tsebe ho ba molao hore na bona ba ka e beha jwang ba ka re tla ke re ba botse hore o tlo o tsebe tla ke re ba botse ka ra lenaneo lena bana ba sebetsanang le matlo ba sebetsa ke re bue le bona re ba botse hore ha maemo a le tsena go etswa jwang ntate a sa ile mme a re ntsha ka tlung jwale ntho tsena di a tsamaelana tsena le nakong o hlokahala mme ntate eno a ntshe bana bano ba ntate ana a re ba tswe ba tsamaya a re ntate ke strateng hona jwang ka ntlo ya ntate wa ka le mme wa ka hai metsotso e leshome le metso e meraro ha ke sheba hona jwale ho le ba horeng ya pele Ntate Thuso o re le se le etsa jwang le se le hana motswalle wa ka le se le hana wena PL
le hana le se le hlatsuwa ka vaslapa le ka molora empa motho fumana le tisitse a ya lenyalong le tile a ya lenyalong le se le hana ntate le reng ka re haka o tsamaisa leleme leo la hae mona letlalo lao le phoshowe le phoshowe hai mo mamedi e mongwe a re hai Ntate Thuso ga ba tene ka o rata lenyalo ke nna Rose ka Frankfurt ai con ntho tsena and that re a o mamela ha o bua ka ditaba tsena ka nako tsohle batho ba tena Ntate Thuso o ngotse jwalo Rose ka bona ka Frankfurt ko Hamzis au tau nna ke ka mona ka Sharpeville ke dula ko o mametse ke ouma ka lebitso ha ke suthi pela radio jwale itsa hore leleme le hlatsuwang ka vaslapa le ka molora ka ba ka ntsha leleme laka ka le sheba hore na le jwang o hana se le thata le jwalo le batla molora mashala Witbank ana matshwana reng ha wa besitse a qhome bana ha o ka hlatswa leleme leo ka ana manyanyana ba reng ke smoke and free ha le sa ba nwa manyana ba pala haholo le pinki wena ngwaneso wena Puleng ka mona ka Ngwate Edenville ke a le kopa e ba sono ka bana re metsotso le shome hona jwale pele ho raya pele ka jeno ke la bahlano bekeng ntho tsa rona dingata haholo ke tlo ya pileng tewa ko kgaleme basadi o kgaleme le banna ka nthwena a se yona kgalema basadi o kgaleme le banna nthwena e kotsi tla hodima hlao metsotso le shome pele ora ya pele ngwaneso ke ba dile taba mo ke bone mme ke tabatla batho ba molao ka tle batho e botsa nthwena hobane e hlahela batho ba bangata tse ka tlola pele re bua ka yona mo bana ba yang strateng bana ba fetwang strateng mane dilalome ngwana wa tsore ntlo e ke ntate wa ka le mme wa ka motho ana burugo se bo motisitse o santsana ya hape a bona hore bana ke bana o sa le motho ya lenyalong bo se bo motisitse le loatlela Durban le se le sa batlo hore a le atamele empa o ya lenyalong o ya kena ka ra lenyalo ke bomme le bona o sa kene lenyalong ha ke ne ke bua bekeng tsane tsa o feta ka mme ya kene lenyalong le ntate wa mothetsitse a re o na le dieng o na le dispaza o na le dieng thaba ne re bua bekeng yana ntate a kena kutlung ya monna mo le dikoloing mme no dumela ntate no monyala ntate no a kena ka leshano ngwana re yena o na le dispaza ebile o na le di-academy ka jeno mme eno o tswile ka tlung le bana motho eno ha ana spaza hana academy hana letho ha o sheba ka bekeng ya hae ke dikatiba tsela tsa bana tse re dire sa bo keneiwe le bo tlhompho tsa ntse na le skola se imelang ngwana o bone ngwana re itse skola sena sewa e sala fatshe tsena tse salang ka di-taxing tsa bana be bona yana ya skola ya kgaletsa bo mmataulu bo mme mamrobane ba ne ba ruetsa tsona ha ka kena ka taxi ngwana a fabitsa letso skola se imela katiba e sala ka taxing ha o so tswa mnyako ba re a mme katiba ya ngwana ke ena skola ke sindovorovo se se kana sa skola
ha ke batle mosenyeletsi wa tse metsotso e robedi ke skool metsotso e robedi hantle fela pele hora ya pele khotso a ke batle mosenyeletsi tabeng tsa batho ke le botle tabankuka o le Sedi FM mmino monate haholo mmino monate ro tshetsa mona le Sedi FM wa Sesotho wa o motho motle di a kena le tsona di voice note ha e ring Kan kamu lah tahu cisa tahu. Monna ai sa ba qeta sekolo Ntate Thuso hle wa ntlhabolla ka nnete ke dula ko mabetsi wa tseba o re sekola hloho o re bo mme mamtaung le mme mamrobane ana ba le kenya di kapitsa di kola di sale di taxi Ntate Thuso ke a tseba sekola sa katiba ngwane o fane so sabile monne no tletse le katibe kana e imelang ngwana ka parekile a sekola se zolo mele hloya ngwana yo teng ngwana hloya le kana le zuka o ke mathata khotso mo mamedi motle jonna sebata ha ehle ba hlopha le bona ba usibana man o bona motho a jere beke ya khala se le beke ya letlalo ke ntho fela ya khale e putswa fela o ya monyala o mkenya ka tlung o ntsha bana ba montshe ka tlung man a batho ba borona che ai nna ka nnete a ke tsebe rena ke tlo etsa jwang ha ke tsebe ke tlo etsa jwang wa tswa ha ke tsebe rena ke tlo etsa jwang ha ke rutle mo mamedi bona hore ha ke batle hore ke e kwana Hey, Ntate Thuso. Jo ha ke kgone lo ara khone lo bua tshbanna mo mamedi motleke hore nya pele nakong ya ditaba ke tswa ke le ka mutla moshanetso wa ktholo ke yana ntsa bala ditaba se re tla utlwa 1 o'clock